Veliki pozdrav sa kanala Dobar zalogaj. Dobrodošli. Danas pravimo burek sarmu. Ovo je sarma od slatkog kupusa, znači svježeg kupusa, sa nadjevom od kojeg možemo puniti i paprike. Pa eto prilike da vidite kako po jednom receptu napraviti dva jela. Biće nam potrebna jedna glavica svježeg kupusa, kojeg ćemo pažljivo očistiti na ovaj način. Odstranit ćemo korijen pažljivo jer korijen je prilično tvrd, tako da se ne porežete. A onda ćemo u jednu dublju šerpu nasuti vode do pola. Pripremit ćemo i 150 grama riže, opraćemo je i stavit ćemo da prokuha. U vodu u šerpi dodat ćemo jednu kašiku soli i nakon što prokuha dolit ćemo i 1 decilitar slatkog običnog mlijeka. Mlijeko stavljamo iz razloga da kupus gubi svoj intenzivan miris. Ovo je jedan mali trik, pa eto prilike da vam pokažemo kako mi to radimo. Kuhat ćemo kupus na najjačoj temperaturi i nakon minut 2 počet će da se odvajaju listovi. Ovaj proces traje negdje oko 5 minuta, a ako su listovi malo onako tvrđi, slobodno ih vratite dublje u tekućinu i ostavite da kuhaju još nekih minut 2. Nemojte da se prekuhaju, dovoljno je samo da omekšaju, znači da se listovi mogu savijati bez da puknu. Cijeli ovaj postupak traje nekih 5 minuta. Umjesto ovog, ako vam se ovo ne da, možete zamrznuti jednu svježu glavicu kupusa i nakon što je odmrznete, listovi će opustiti i vi ćete bez problema moći staviti sarmu na ovaj način. Koristila sam 300 grama faširenog mesa, 150 grama riže, 120 grama sitno sjeckanog crvenog luka, toliko isto mrkve i dodala sam 2-3 čehna bijelog luka, 1 čajnu kašičicu suhog začina, 1 čajnu kašičicu paprike, pola čajne kašičice soli, malo bibera po ukusu naravno i pola decilitra ulja. Dobro izmiješala. Međuvremenu su se listovi ohladili i spremno je da savijamo sarmu. Jednu tepsiju sam pouljila dobro sa svih strana. Listove kupusa ćemo sjeći na ovaj način, znači odstranit ćemo samo ovaj dio korijena i stavljat ćemo malo nadjeva na jednu stranu, a onda jednostavno fino zarolati bez stiskanja i bez zatvaranja krajeva. Kao što je prikazano u videu. Malo nadjeva i jednostavno laganim pokretima zavit ćemo sarmu. Sve ćemo to slagati u pouljenu tepsiju na način kao što slažemo pitu. Ovako. Ako ste prvi put na kanalu, ostanite do kraja s nama, pretplatite se na kanal, podržite naš rad, ostavite like ako vam se video sviđa, recept podijelite sa prijateljima i dođite nam opet. Nakon što smo listove sarme savili i napunili tepsiju, ona će izgledati ovako, baš kao burek pita. U međuvremenu ćemo uključiti rernu na 200 stepeni Celzijusa. Sarmice ćemo premazati samo nekom masnoćom, da li ulje, da li puter, i pripremit ćemo oko 2,5-3 decilitra finog sos paradajza, dolit ćemo vodu, tako da bude količina otprilike pola litra. Ja sam dodala 1 čajnu kašičicu suhog začina, malo ulja, ako želite možete dodati i crvenu papriku i prelit ćemo da sarme potonu u tečnost. Pokvasit ćemo jedan papir za pečenje i onako ovlaš ćemo prekriti sarmu samo da ne gori. Pošto je ostalo nadjeva, ja sam i uspjela napuniti 3 papričice, poredala sam ih u vatrostalnu zdjelu, također pomastila,
zalila istim prelivom od sos paradajza i stavila da se peče zajedno sa sarmicama. Prekrila sam pet papirom i folijom i ostavila da se peče 50 minuta na temperaturi od 180 stepeni. Ovo je zaista ukusno jelo. Služite ga sa malo vrhnja. Onaj ko ne voli kupus, voli paprike i obrnuto. Lijep pozdrav, hvala što ste gledali.